dak hayo orang sholat, dak hayo orang zakat, dak hirup ulah liar, dak hirup kudu bener, dak mane orang mana, dak mane ngarang saha, dak sing manfaat, dak jengklengan jang akhirat, dak menta doa emak, dak menta ilmu bapa, dak eta baca ngarana, dak surga bageanana. Dak mane orang mana, dak mane ngaran saha, dak sing manfaat, dak jengklengan jang akhirat, dak hayu orang sholat, dak hayu orang zakat, dak hirup ulah liur, dak hirup kudu